Ko ngā pūrere tā, kai te whakamahia ki te hanga taonga puoro Māori. Ko te whāinga i tēnei kaupapa nā waipapa taumatarau, he tuku kia whai wheako ai ngā tai tamariki ki te whakamahiwe nei taonga, me te aha e kaurori ana te ao i ngā taonga kataia nei mihini te hanga. Ai ki tēnei pūrongo a Tumamau Harawira, ka kaurori hoki pea ko ngā tikanga Māori. Ko te ana mata pea tēnei, o tā te tangata waihanga i ngā taonga puoro Māori, engari e pehea nei tōna utu. Even stuff like intellectual property, once it's digital, who owns it? And I don't know the answer to that. I whānau mai te whakaaro kia tā ahu torutia ngā taonga puoro Māori, ia Michael Steedman, kai arataki Māori o waipapa taumatarau. He had a conch shell trumpet, so a putatara, and it's a precious family heirloom that he wants people to experience. The problem, particularly children, if they drop it, it's gone forever. Ki reira wānanga tiai e Olaf me tana tira, me aha e tukurua tiai, ngā wāhanga motuhake o te pūtātara. If you imagine a conch shell on the inside, you've got that complex spiral winding up the inside. There's no way of capturing that. So 3D scanners are common. We can scan the outside of something relatively easy. But to get the inside, there's just no easy way of doing that. So in this case, we took it up to Auckland Hospital and they did CT scans. He ua te ki te rānei, te rongo rānei i te mea tārua. Ka taia hoki te tārua i ngā pūoro kōiwi, rākau rānei pēnā i te pūkāia, mā ngā kotakota rākau Māori. Ākai te ao haura pea e ki te ai tātau i te motuhengatanga o te tā ahu toru. It's about 15 years ago that we started to see the technologies get good enough to make the real product to sell to the customer. And that's a game changer, because now it's no longer prototyping, it's actually a new way of manufacturing things. We've been doing a lot of work, for example, with prosthetic sockets, where we scan the residual limb, and then from that we create a perfect fitting socket. So, this changes people's lives in a meaningful way. A tōna wā pea mā te tā ahu toru i te whakapako ko koiora tonu, e whakakapi ai ngā whakaahua hei tirohanga mā a tātou uri whakaheke. Tumamau Harawira, te ao mārama.